Bibelta Anatolii Serglaude atsasvetsa hattuaq dersid investitsiyon programmay felgetitsa objektare tsavens udunul kontrolganek shtabarabat programmama khas dersi dertin avd madzalım. Hartsılar tsavzen 200 milyard ama avse destay avd milyon sumım. Shtabarabatda prezident Karzertumta padradın organizatsiy tema barno ministrat tema ведомствата кухтарюеккен житайцема велдай хустардыз дахтарсао араса дыгадама көстетим птам. Если по чьей-то вине инвестиционная программа не будет выполнена на 100%, то не обижайтесь. Я буду принимать радикальные, жесткие решения. Zırtsı dili vaxidunu bilta anavğay kayk oxansu tsifarstildar. Prezident Karzebanu sankuta arzun koxakkak te payda kan nurmata xalt kaysan suman karunus kanin kayqavim. Это наша природа. Если мы его не сохраним, а сохраняем мы его для будущих наших поколений. Надо понимать, что это природа, а не является собственностью ни Дорекспостроя, ни президента, ни представителя правительства. А эта собственность является государства, собственность народа. Поэтому, исходя из этого, отношение к вот этим природным ресурсам должно быть именно соответствующим народному добру. Arastada minister Zagoti Eduard Fequsin kutta az radione arastad khursim taykaytsavim. Katsi dar obyektda çesilk olan pezinyatta yisattar arajta nefsi varens im takay faravzdar kanziste umay. Kusita satamaniste onat xinvala dunozanildar. Nridega magistralon duna khatala arastarsit sport salamitare. Kus savachiyat Volodya Engels valatte tsaharadun ama khabalte Valerinomil parchedar. Xisada sardar pu khaterik banasan kutta investitsiyon programmay falgattet obyektda razens udun kontrolganak shtabarabat tanray faslamadar vaqt kaytsavzist razdara farma Bana sammak utanu da sammarta vaqt kaytsavzen axsan xitsadun rabat ma baxas kutta profilon ведомства ministrattan samaytsatagan köseta bakan urastagl. Koste zarinak usratet amirlan informatsiyon vaqt abon.